Pomaže Bog, srpska prestonice. Puno mi je srce što smo se danas sabrali u ovolikom broju da pokažemo našu snagu i jedinstvo. Veliki srpski pesnik i rodoljub Vladislav Petković Dis pre više od jednog veka napisao je: razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šljam i razvrat i poroci. Podigo se truli zadah propadanja, umrli su svi heroji i proroci. Ovi stihovi su, nažalost, i tekako aktuelni i oni možda na najbolji način oslikavaju teško stanje u kojem se nalazi naša država i naše društvo. Truli zadah propadanja pod ovim korumpiranim, kriminalizovanim sistemom postaje nesnosan i zaista je krajnje vreme da promenimo sistem. Upravo zato smo se ujedinili, formirali ovaj patriotski blok, kandidovali najboljeg predsjedničkog kandidata Boška Obradovića i najboljeg kandidata za gradonačelnika Beograda, doktora Borislava Antonijevića. Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije predstavlja istinsku alternativu ludilu u kojem živimo i treći put između sadašnje i bivše vlasti. Sada svi iskreni rodoljubi, monarhisti i porodični ljudi konačno imaju za koga da glasaju. Poštovani građani Srbije, ukoliko i vi Kosovo i Metohiju smatrate sastavnim i neotuđivim delom Srbije, ukoliko niste za ulazak Srbije u NATO i Evropsku uniju i protiv ste uvođenja bilo kakvih sankcija našoj ruskoj braći, ukoliko ste za političku i vojnu neutralnost Srbije uz strateško partnerstvo sa Rusijom, ukoliko se zalažete za ulaganje u domaću privredu i poljoprivredu, a ne rasprodaju naše zemlje strancima, i konačno, ukoliko ste za slobodnu, samostalnu i suverenu Srbiju, uređenu zemlju koju mladi više neće napuštati i u koju će se rado vraćati oni koji su je u potrazi za boljim životom odavno napustili, onda je patriotski blok jedina prava opcija za vas. Nova snaga Srbije, čiji sam predsjednik, podržala je predsjedničku kandidaturu Boška Obradovića, između ostalog i zbog toga što je, za razliku od većine ostalih političara i predsjedničkih kandidata, koji se nas, Krajišnika, sete samo kada im trebaju naši glasovi, on svih prethodnih godina na svakom mestu, nevezano za izbore i predizborne kampanje, bez ikakvog ustezanja govorio o stradanju Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, o izdaji Republike Srpske Krajine od strane Miloševićevog režima, organizovao brojne tribine i skupove posvećene Oluji i progonu našeg naroda. Ono što je još važnije, on ima i konkretan program čijom realizacijom mogu da se reše svi ili makar većina problema sa kojima se Krajišnici još uvek suočavaju, poput nerešenog stambenog pitanja za preko 12.000 krajiških porodica ili nepriznatog statusa boraca i ratnog staža za čitavo vreme trajanja rata krajiškim ratnicima koji su do poslednjeg dana, do poslednje kapi krvi branili Republiku Srpsku Krajinu. Zbog svega toga, dragi moji zemljaci, još jednom vas pozivam da na predstojećim izborima glasate za Boška Obradovića i patriotski blok na čijem je on čelu. Braćo i sestre, izbori pred nama su i ogromna prilika da se nakon decenija tokom kojih je Srbija bila sve, samo ne ono što zapravo jeste, konačno izborimo da postane zaista takva. Bila je jugoslovenska, bila je komunistička, hteli bi danas da bude evropska, a ona jedino može i mora svojom istorijom i svojom dušom da bude srpska Srbija. I zato u nedelju 3. aprila svi zajedno, srcem za Srbiju, živela Srbija!